बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्राय एबा थांनाय गोलाव समनिफ्राय प्रमोद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना माखासे आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान गायनाय राबार बागान गायनाय आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै गावबा गाव खामानि मावनाय एबा गावबा गाव दखल खालामना लानाय हानि सायाव नोटिस होनानै इभिक्सन खालामनो थाखाय होस्रांनो थाखाय थांखि लादोंमोन आरो गोबां समाव बे समाव दाबि दैखांबोदों आथिखालनि प्रमोद बर'नि सरकारखौ जे गोबां मानि आयेननि बेरेखायै जाबायदि दखल खालामदों बे दखल खालामनायफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा खावलायदोंमोन आरो बे लेखा आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारा इभिक्सन खालामनायनि थांखि लादों बे थांखि लानाय जाबायदि आयेननि बेरेखायै दखल खालामनायखौ इभिक्सन खालामदों एबा खालामनो नाजादों बेखौ लानानै बिथां एमसिएलए धनेश्वर गयारी बेरेखा दोलोनि बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि धनेश्वर गयारी बिथाङा इभिक्सन खालामनायखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दैखांदों बिपिएफनि एमसिएलए बिथां धनेश्वर गयारी बिथाङा बे समाव फिन मख'बावोदि थांनाय गोलाव समनिफ्राय माखासे आयेननि बेरेखायै हा दखल खालामनानै हाग्रा बिफान एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाखौ दखल खालामनानै गोबां बे समाव इलिगेल भाबै साहा बागान खालामनाय आरो गोबां माने बेफोरबायदि आरो लोगोसे बे समाव माखासे इन्डास्ट्रि गायसननाय बेलाखौबो लानानै आदानिनि बाथ्रा जेरै कौटिपति आदानिनि बाथ्राखौ लानानैबो बे समाव धनेश्वर गयारी बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा इभिक्सन खालामनायखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि दिखांदों बेरेखा दोलोनि एमसिएलए थामहिनबा बिपिएफनि एमसिएलए धनेश्वर गयारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला इभिक्सन खालामनायनि सायाव बिथाङा माबायदि फोरमायदों लोगोसे बिथाङा आरोबाव फोरमायबावदों दि दिनैनि बे रां बावजा बाजेट सेसनखौ नोजोर होनानै बिथाङा फोरमायदों जे आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकाराव गुन्डा टेक्सआ बांसिन जादों बे गुन्डा टेक्सखौ थाबैनो बन्द खालामनांगौ बिथाङा खावलायदों आथिखालनि प्रमोद बर'नि दैदेननाय सरकारनि समाव गुन्डा टेक्सआ सानफा एफा बांगासिनो दं होननानै बे समाव अजद दैखांदों दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरआव गुन्डा टेक्सआ बेसेबां बांगासिनो दं बिथाङा माबायदि अजद दैखांदों इभिक्सननि बेलायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादिनि এই সম্পর্কে যোৱাকালি ময়ো গম পাইছোঁ কৰৰপতি আদানীৰ ল'ৰা আমাৰ বিটিচি বা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে অকল বাছবাৰীত যোৱা নাই আমাৰ বিলাসপাৰা সাব ডিভিজনৰ ওচৰত চুৰাপাকৰা কিবা এইবিলাক এৰিয়াটো আহিছে আৰু ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰাৰ কাৰণে যিহেতু মানুহবিলাক ইয়াত বসবাস কৰি আছে ইহঁতক এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেটিভৰ পৰা এতিয়া নটিচ দি আছে আমাৰো পিটিচিত কি হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক বুগলাউৰা বুলি এটা গাঁও আছে ছোটমাল গাঁও ইয়াত বিটিচি বাছি আছে বিটিচি ভোট দিয়ে এই সকলোকে ইহঁতে এভিকশ্যন কৰাৰ কাৰণে যোজা কৰি আছোঁ আমিও চেষ্টা কৰিছোঁ কেনেকৈ আমাৰ বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজক কেনেকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আমিও চেষ্টা কৰিছে নিশ্চয় আজি এই গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু ৰঞ্জিত বসুমতাৰীক যেহেতু ৰেভিনিউ ইএম হ'ল তেখেতক এপ্লিকেশ্যন দিব আৰু পৰৱৰ্তী কি হ'ব এইটো চাই আছোঁ যেন মই ক'ব বিচাৰোঁ পৰ্বতৰা হ'ল আমাৰ TSP এৰিয়া এই TSP এৰিয়াত যেন আমাৰ মাটিবিলাকক চৰকাৰক নিদিয়ে আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডক প্ৰজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে নিদিয়ে এইখিনি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ টেক্স যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে এই গুণ্ডা টেক্সটো কেনেকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাস্তাত যদি মানুহ বহি থাকি পইচা কালেকশ্যন কৰে এটা গুণ্ডা টেক্সে হ'ব আমাৰ বিটিচিৰ বাজেট ছেশ্যন হ'ল এই বাজেট ছেশ্যনত মই এটা ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যেহেতু 1987 এপছু আন্দোলনৰ আমাৰ মাজত এপছু আৰু পিটিচিৰ মাজত এটা ডাঙাবাজি হৈছিলে গণ্ডগোল হৈছিলে সেই সময়ত পিটিচিৰ বহু মানুহে মৃত্যু হ'ব লগা হৈছিলে ইয়াতে মই এটা ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই সময়ৰ পৰা 1987ৰ পৰা যিসকলে পিটিচি মৃত্যু হ'ল এই মৃত্যুসকলক এক্স গ্ৰেচিয়া দিয়াৰ কাৰণে মই এটা কমিটি বনোৱাৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰিলোঁ আৰু হাউচে এইটো মানি লৈছে আৰু হাউচ কমিটি এটা বনাব বুলি মোক কথা দিছে
আজি বাজেট সেশনত আমি দেখিলোঁ যি আগত বাজেট সেশনত যি কথাবোৰ আমাক কথা দিছিলে এই কথাবোৰ এই বাজেটত অহা নাই আৰু এই কামবিলাক আমি দেখিব পোৱা নাই।